Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar di guys ya aya capcay campur jeung baso, terus lalaban aya sawi hijau, terong bulat, asin kapas, sambal terasi, kejo juga kerupuk. Oke guys, sebelum dahar berdoa heula. Amin amin amin. Capcay langsung santap bae. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap amat. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih guys. Asin kapas.
Rasanya mantap. Capcay nih guys. Berterasi mantap ini. Mantap. Berterasi nih guys. Lupa guys.